Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah bagi umat muslim. Sainem wis minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Ini lebaran kedua. Sainem merayakan lebaran itu masih tanggal 6. Tanggal 6 itu pas kupatan. Maklum rek nang Hongkong ngenteni kancane ngumpul halal bihalale. Ngenteni kancane ngumpul, lek kancane rung ngumpul urung halal bihalal. Kedeng Indonesia wis kupatan. Makan-makannya halal bihalale tanggal 6. Aduh ya wis ndak popo. Jenenge nang rantauan kan. Nang rantauan iki